Can we talk? Yeah. Mesti marah dekat I ke? You think? I cuma nak tolong je. And yet, tak membantu langsung. Tapi semua benda dah okey kan? There's no harm done. It could have been worse, Rafiq. Sebab itulah I try untuk betulkan keadaan. Macam inilah. Apa kata kalau I... No. You've done enough. Oi! Stalker? Terkejut aku. Kau intai siapa? Mana ada stalker? Relax lah, gurau je. Tak kelakar tu. Aduh, kau kenapa moody hari ni, ha? Cuba cerita apa masalah kau. Masalahnya, ni bukan pasal masalah aku. Tak ada apalah. Nampak sangat kau menipu. Cerita lah. Oh. Pasal Emilia ke? Emilia? Cerita lah. Dah, cerita lah. Cepatlah, cerita lah. Ya, aku cakap tak ada apa lah. Weh, relax lah. Kau nak pergi mana?